Znaš šta mi je ovo, pokazat ću vam jednom prilikom, nemam sad ovdje ništa s internetom, moram ovo nešto uvijek pomalo da snimim, da ne misliš da sam blesav, nego zbog interneta, zbog sajta. Znaš, onda ja odnesem tom ovom, on isecka od svega toga, lupo što sam ja snimio 10-15 minuta, on isecka nestane više od minut i po, znaš, nešto intenzivno. Što je najzanimljivije. I lepo to ispadne, znaš, on ubaci muziku, tamo, vamo, nešto, ljudima to zanimljivo. Da vide, znaš, kako to ispadne. Onda im je valjda lakše, znaš, da zamisle kako bi kod njih ispalo.